Yaro yautrai. Ko himen ko para. Ngai kublai yapi. Naka Holy Redeemer Niva Center Mokla. But lemba ka neka jinkaren. Ngakwa ban kot but very pi way pay way. Ban puson sham shapanga jinkar dor jong ka beneng shapanga jinkar dor jong ka hima uble. Ko himen ko para. Ngilong ki pilgrim bayad ya kelendi sya beneng bunsin ngi ki kristan ngi kot yalade ki pilgrim ki bayad ya kelendi jong ubale ban poi sya beneng kawan syanga ya ka jimpuson kadba ngis ngautu bangilong gi pilgrim bayad ya gelenti shabaneng hagano ka dur ngelaban poi shabaneng hagano ka dur ngalaban nong ngas naut kana nganyo ya ka baneng hagini gi por bun gi kunjangi kela detto ya ki exam baper but piki kimiki pa, piki paralo, piki himmen ki para, piki nongi kai, piki leki, kalau gumno ke exam chompi, but kita ki kun ki nong gumno, hoy ngalatoba, ngalaban yo pass mark, don bon ki kun jongi, ki lek tong ya ki exam, ban yo pass mark, but bon apeng jongi, warladangim July school. Nengim patpule ha school wadi ki kimi ki panong gendongro ketep habaki kon jongi ki ong nganyo ngalaban yo pass mark pis ngotu hoy hakane ka jingale exam ya ikon jonga in pass bait ka bamut in your promotion ilaban yo promotion sya kekerdan ke bakam he pass mark ngidon kam banyo ya kekerdan na kawai pat kekerdan sya kawai pat kekerdan ban kiu kelas ngidon kam pass mark banyo certificate ha ke jingale exam metric ne class 12 ne kino kiwai pat ki kinja exam ngidon kam pass mark habang ile ya ke interview ngidon kam pass mark habang ito kano ke kinja exam banyo ke kam ngidon kam ya ka pass mark lada ngihya na ka pass mark kinum consider shu yangi kinum perkashu yangi kinum aila shu yangi banyo ya ki kerdan ne ki kam ki bangi wan ko himen ko para habalong kumda ngan kali yapi kaya ka pass mark ngidon kam ban poi syabane hato ngidon kam pass mark katno mark ngidon kam ban pass ya ka exam jong uble ban poi syabane lada shumodor haka shispa kadno mark pide banyo ya ka bane lese pigi bas ngap yanga pinjubab lada yo san bo mark nganyo bane henry po mark henyo po mark prapo mark hato ngilaban yo ya ka bane hagano kedor ngilaban penkere banyo ya kane ka pass mark hato kalabyang ne em banyo prapo ne kinday po mark ban poi siya bane lada piyo kinday po kinday hatopin poi siya bane
habang nga puson ngas ngoto wad lada ngiyo kinday point kinday markuru nginum yo beneng bale habang ipai shaka kitab jimpen pau balinang arpo we kakran shapanga jingyo pau jongo ya anis bakoi ulayoi ya kabeneng ulayoi ya bon kieke baro habeneng nang dalarang ipule ia kedekot kaba arpo hinyo jongga linang arpo we jongga kitab jimpen pau kapule katokumne henre ka kenja bamkui kan omrung haka lamne ubale kikam klamrain lane ubakren lamler kinyorung haka tangkito kibadon kerteng haka kitab jingim jong ukun lambro haba ngapule yakaneka kaktin ngalas ngabutu ban poi shabane banyorong sha kahima ubale ngide balong kibakui light na baro kidak wadak na kidak bari ladang idon kidak barit nginum yo namar ladang ipe haka shiti jongo Paulus bakui sa Ephesus ive sao ni on ubele ula tau yang i haka jingit balong ki bakui balong ki baklem tobria ka jing ang nu jongo bale ka jing domo jongo bale ban tau yang i kalong bangindup im haka jingkoi bangindup light naka jing tobria badu Jesu ula on ubele ulong ubakui ubele ulong ubajanai bad tolong ki bajanai kumba upa beneng jonga ulong ubajanai kabamut ni ke pilgrim ngide banlong ki bajanai banyo pura ya kapas mark ladang idona si dak naka shispa ngimyorung kabang puson yakane kalinong arpo we arpo hinyu janga kitab jimpen pau hakaba pinyade yakaba Jesu lahikai hakaba pinyade yakaba ngius ngo nakaktin ubale utrang uangnod babaro mangi ngin im haka jingkoi kapasmar kalong ka jingkoi kapasmar kalong ka jingale jongi banjingai na kapop na ka jingseniu na ka jingto bria haba ngape shaka shiti jongo Paulus bakui shiti baningong jongo Paulus bakui shikorin kaba hindriu kindai bad shipo katokumne ban penshai shushu yaka jinkar do jonga pas mark shabane ngidon kam ban snap yakane ka angkumne pimtit mo baki bamhok kinom yo benda hakahima uble nanda udang to shushu dan kren shushu what you call yalade naba kiba im auria kiba mani blaitau kiba klim kiba lesang parashinran kinom tu kiba kwan la lord kiba buai tanglang kiba tadrong ba kinong lote kinom yo benda hakahima uble kohemen ko para habangi pule yakane ka benda lada pidon jingmod lada pidon ka borban snowto pin snow kindik bale ya kiba malumala kimdon jaka hakahima uble ya kibam shanya yaka jingisne ka jongo bale kimdon jaka hakamatu bale haba ngistang ban shanya yaka jingisne ka jongo bale ngistang ban kiar na kipop ngin treshitam dab da ka jingisne bad ka jinga e ka jongo bale ban kiar na kipop bad ngistang ban treshitam
da kaba kijit lut ya ka jinga ye baro kaba wantuit na ka balang bakoy na ka sacrament na ka jing duway na ka jing riyubale ba per ngin sa stang ban im ya ka jingim kabakoy nginyo tang kawe ka jing mod hapo jangi ngade ban yo pasmar kumnore kumno kumba ki kina school ki treshitam ban yo pasmar menda ngidon kamban treshitam ban yo ya ka pasmar banrung shabaneng bat ka pasmar jang ka baneng kalong shispa ha ka shispa ngimlaban pendona kindiya turu hakenega jukaba menda buang gikun ke persyang ban pendona nakeneka pasmar dakaba ang kamlele ladanga imkum neru ngan poisha beneng utrayu om yakiba malumala yakiba blem kim don jakashu hakashindur jungu yaki blem unsa prino nagashindur jungu kane kadeka jinglong kane kadeka jing shisha ko himmen ko para manga bad mapi ngidon kamban treshitom hakawe ke liang ngidon bun ke jinge hakamajongi hapadeng kane ka jinge lese utrai udang pasiau marwe shime tiangi kokun hato pidon pasmark hato pidon ka hak benyo ya ka beneng kala jande ka por ballawai no ya ka perte kala jande ka por ka perte kan waino hato pilak ke penkre lada utrai unwan hapadeng jangi unong bishar unwan hapad lada unong bishar unwan hapadeng jangi unpan ya ka pasmark nangi kumba ngipule haka gospel jong Matthews kaba arposan kibadon ka pasmark kibalayo ya ka mar shispa haka shispa kilayeng haka mon jong utrai kibadona ya ka pasmar la pa iyeng no iyaki shakadiang man gi kam ki bangile man gi jingduai ki bangipelong man gi kam riubale jangi ban la ki kam isne jangi kade banlong kaba seiso naga benta ka jingkui jong ka jingem jangi nga god nga ver epi vai pai vai banlong ki batreshitom naga benta ka pasmark beneng omde pasmark ka perte bona pedeng jangi ni treshitom naga benta ka pasmark perte kamendoy yanga badiapi banyo ya ka pasmark perte kumba ujesu ula kirli ha ka gospel jong Matthews kathenriu arpo hinriu kamendoy ayu ya ubriu ban duno ya ka mensiam wala da ba uyo lut ya ka perte barokawe kamendoy ayu ya ubriu bandu ya la ka mensiam wala da uyo ya ka pasmark jong ka perte puson ko kimen ko para ay try unang karko kardo yangi unang pensle yangi unang penkara yangi nagabenda ka pasmark ka bane ko Jesu karko kardo ya baro kinikikon ke basngap ke bapuson ya kane ka jingkaren ay kane kanyarap ya ki ban puson jiliyo ban treshitom nagabenda ka pasmark shabane amen.